Ramaphosa bekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphi umkhaya hathi ngilalele ingoma yaleli vuka lekadosana zamalaza sithufuza ayike sifaka umzukulu lapha wayehlekiswa ukuthi into engiqedile kanti ngihleka aze wakuyiplate ngidla hlekiswa ukuthi leli vukane alibona umzukulu uzontshontsha ingoma lama engena lana ethi talo etapile mina ha akuboni lokho ukuthi umzukulu hayi akathathwa inhliziyo la utapa yona ingoma uqo Ramaphosa bekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphi